Katanat Enforcement jong ka Khasi Hills Autonomous District Council haka arpenyo trik unai wing arajar arpulai kelapen long ang kijing lek khenrai ki trading license jong ki dukan bar jella ki badan hasor laj umkra ya kani kijing lek khenra lalam khmat hi da executive member ubadai pet jong kani katanat harengkat uba frontin j lakadong bat ki pulit katanat enforcement ha kani kijing lek khenra la syam ba ki babun ki dukan ki dei ki bladon ye ki trading license batang kumba arpo persen ki don ki dukan ki baklem license bat ya kini ki dukan ke HADC ke aipor khatsan sngi man penbiang ki kod don kam haringkat ke jing pensyai ya ka dau bakin penbiang ye ki license bat ki we ki kod don kam hapo ki dukan ki jongki la ban kedau baha kate ke yo shillong ki ladon bun ki dukan ki besyong da ki bar jella bat ki babun e ki dei jong ki khasi bat kat kum ke jing ya tho jong ki de ki bar jella ki la ong ba ki shimwai na ki khasi ha kani ke jing lek khenra ke HADC la syam babun ki dukan ki dei ki blabu nong trai da ki dekhar wat la ki trai ki dei ki khasi ru kumtana kalian ke council kala betha ban penbiang ki labor license jong ki de ki nong trai bar jella don ru ki dukan ki blak hang haswa ban lek khenra jong ka district council bat bun ki ne ki dukan ki blak hang ki dei ki bom dan ki kot ki sla babiang don ru na pedeng ki mender ki bla i ya ki mar ki jong ki ban phetri लाइसेंस है कि नहीं लाइसेंस लाइसेंस तेरे को दिया उधर अंदर बाहर में नहीं अब निकल दो आता दे अभी आता दे Chip. ini udah mesin dah abun ni pak Koridor maulong. Liga penata lebar kamu jong le kam kleran serket dia kleran serket Labor clearance certificate. For laborers, you are not the owner of the shop. I'm not the owner. Yeah, you I'm have brother-in-law of him. I'm just managing. no you are the non-travel no? I'm You are travel. I'm not a tribal, but I'm married to a Khasi. Married the Khasi, so you are the non-travel no? You have the marriage certificate. Yeah, I do have. Koridor maulong. Shop belongs to. Hey, ito na. Mosquito ka mo. When you travel, you engage them abroad, you have got the clearance certificate from the Khasi. Like that, all should be there. Sure. Even if you employ non-families, make sure that they have a labor license. Sure. It's the rule. It's illegal to have employers who So the employee is also tribal only. tribal? Yeah. No, She used to sit here, but today she's not there. She has gone to the village. So I'm just managing. I had one shop here also, but it was belonging to my wife who was managing it. And I closed it out. So I'm just sitting here. Freedom Fresh, 24. Oh yes.
Đây là đần. Cá. Đấy. Đần. Profesional tax tempat dia berani. Habis itu. Kali ya, Prof. Saya 2,000-3,000 rupiah क्या टैक्स देगा? प्रोफेशनल टैक्स ada. Dari kursus komputer dari Albert Antarian. Albert Antarian ना? कितना dia boleh jadi? Yang nama apa? Larissa. Keka? Apa nama? Nomor ni? Farhan Nomor. क्या नाम है? Farhan Nomor. प्रखंड नंगरूम। Farhan Nomor. Last time dia apa sih? dia kok sih क्या नाम तो लाइसेंस का नाम आरती पॉल ना और सर किसे ठीक है प्रोफेशनल टैक्स हो गया कि नहीं? तो हो गया क्या पुलिस रिपोर्ट मतलब अब जमा हो गया ट्रांसफर ना Implementasi ke Alpunyo Tarik mana bakat gue ajar pulai. Kalian council ni lah ya endek ni kisi beladap dan kambang ni nyalek inspection. Indai tang lamika, indai tang malti, indai tang majai, indai saya keleng-keleng jo kasor. Kaba kadang kamram jo council banding inspection maba jim tua bahkan long lingkar ka karukum ya penyayo penyahat. Tentasi ni ada kelemka ini ya terder batin hab ya cek magun sini yo kijing ujor babun kehidupan di penyaji di business di kelam ke trading license di panapat di wan bande kelam ke professional tax kepada banhab kadai ka rule hi bahab siu kadai ka rule hi bahab biaj nanti pilih ke notification tingkat ba kajing yo jumut nak kasnong ke basnong dan kamban ya cek ini berapa persen nak kinong di jeng di hang ni alam ka hi ki dei ki ba yat nak nanti ko dei marun bangi cek hi ki dan hi ki license ki jong ki level license jong ki sibun pakim tipat ba ka professional tax ki apsiu te ni kalong ka jeng yat nanti jong ni kalong batai ki ba wat professional tax ki ban siu ni di khasiru abang ile ya ka no construction work contractor ne ki kamsorkar ne ngi siu professional taxในกำลังมันปลัดเอกี่เวดีใจตรงก็วัดอีกเลเวลไลเซนต์ตัวนี้เช็คลังตัสที่เมื่อกี้วันที่น้องเทรนในคำติดกับอิสลามกับยังกับอิสลามitu dan kami cek langเลเวลไลเซนต์แต่ตัสที่หาจิงบำดอนEM in charge ยงกระตุ้นบัดECM บางทีเดินหา station นี่อะไรวันสันดานลังโนได้EM สอบเท้านักdan department ba ginya pendap ya kena inspection bat minum sange tang tangsi minang yai ban ya check nak kapor Atu nak yang ka dawar senang kadan am kabor ban kenralang trading license kumlek di komsin kadan bor am senang pat atu kan supply bor ne em habiyade ba kajing sura kampat don kata ka ba ong pengi aibor ke do basnong la ni lani aibor ke do basnong la ni aibor ke seng balang ke kura te ka department ke badi ben kura badi ka hok ka jo ka KHDC ka diapno tengah so badi ka authority ka di ka district council hi ba ka jing kura ru kan di district council kan mo gajing dunong hawili ko professional tax ajing yedu nong nyimpan ya template ka survey ba paka
Tambang ngidang sedang kene kejingnya cek. Deh kejing duk nong tak don baik. Kamdei belum mana ka buan ba. Namar buan hikim payatip baki hapele ka professional tax ka tikui. Ketika lemkra ketika jaka ba Sedang banyak cek. Desi buan kim pat ya peli ne kini non tribal ki padi surok. Tambangi nak kalian ke council nginum sya. Bakinya di lemuk madan hanya surok futpa. Mentasi ngina sedang banyak yan. Si dengan lap ikum kita ngin hang itu.